A i jednu veliku grešku je napravio po meni lično, a i takav sam zaključak dobio i u razgovoru sa našim starim četnicima Đujićem u emigraciji. Kada su komunisti protjerani iz Srbije, ovo sam pitao Đujićeve najbliže saradnike, kada su komunisti protjerani iz Srbije, pitao sam ih da li su smatrali da je Draža trebao da pošalje neke svoje jedinice za njima, da ih uništi u Bosni zajedno sa našim zapadnim četničkim jedinicama. Apsolutno kažu da. A u isto vrijeme smatraju da je Srbiju trebalo povjeriti Dimitriju Ljotiću da uništi onaj ostatak komunista. Dakle, znači, trebali su pustiti Ljotiću i apsolutno je trebalo pustiti Ljotića i neće. Đujić je lijepo rekao, znači, Draža mučenik, Nediću nije bilo lako da se klanja u Beogradu Njemcima i kada su Đujića pitali šta bi prije izabrao sada, opet ponovo kaže uvijek bi izabrao da prije idem sa Dražom u šumu jer je lakše u šumi uzeti pušku pa puškati nego se klanjati u Beogradu kao što se klanjao Nedić. Pozdravljam, brate, gospodine, druže, Stevo Kotarašu, Dinarski četnički pokret, Vojvoda Momčilo Đujić, neka cveta i nek procveta i neka ima što više članova. Svako dobro vam želim, svaku sreću, puno zdravlja i naravno vašoj familiji i svemu. Gospodine, doktore, profesore Filipoviću, pozdravite sve na Medicinskom fakultetu. Sad idemo upravo, imam ispite. I naravno, budite nežni kao profesor svojim studentima, za razliku od Dimitrija Ljotića koji je bio malo ovako kao strog čovjek, tako kažu. Ali je bio veoma dosledan i bio čovjek vredan poštovanja. Jeste, i bio je principijalan. I zato mi kažemo, nemamo izbor, samo zbor. I nije bio fašista ni kvisling. Nikad, ne za većinom, nego za istinom. To ste vi rekli, naravno, ja samo... U svako dobro. Znači, u svakom slučaju vam želim svaku sreću. Ja se vama još jedan put zahvaljujem na ovom pozivu. Hvala puno. Poštovani gledalci, emisije Sklopka pri samom kraju drugog serijala Sklopka. Ja ću vas pozdraviti naravno i reći, moji dragi večerašnji gosti, u temi ko beše, ko nekada, Dimitrije Ljotić, Momčilo Đujić, Draža Mihajlović, Račić, Bojović, Tufekčić, Pećanac, Mušicki, da ih više ne nabrajam, Četnice, Ravnogorci, Ljotićevci i ona majka srpska Nedić, Milan. Iz naših bivših kraljevskih vlada. Ja vas pozdravljam. Nadam se da ste čuli nešto novo. Nadam se po znacima navoda da je to što je gospodin Filipović, doktor, pričao o Ljotiću istina. Sami procenite, naravno, a večerašnju emisiju Sklopka, reprizu pogledajte u utorak od 13 sati i nešto minuta. Moje ime je Miodrag Todorov. Želim vam svako dobro. Ostanite uz KCN Kopernikus. Prijatno.